Ama ostat više, majku ti je... Nisi mumi, glas ti ne odgovara nijednom liku iz Mumijeva. Govori Kosi, što si na kanalu od Crackhouse? Pozdrav đaci, šta ima, šta se radi kod vas? Za sami početak jedan veliki spoiler. Nisam Crackhouse Family, niti sam kad bio Crackhouse Family. Pa ko sam onda? I šta radimo ovdje? Za sve one koji me ne poznaju, ja sam Adin Zukić, domaćin YouTube kanala Budimo realni i host istoimenog podcasta na istom tom kanalu koji je igrom slučaja čak jedan od prvih podcasta u Bosni i Hercegovini. Osim podcasta, radim i razni edukativno-zabavni kontent na kanalu i u toku druga sezona. Taj izvorni kanal možete posjetiti klikom na link u opisu videa. Ok, imam sopstveni kanal. Content mi se znatno razlikuje od kontenta koji ima Crackhouse Family. Nisam dio Crackhouse familije. Koji sam kurac ovdje? Vrlo dobro pitanje. Za sve one koji nisu upratili, CHF je pokrenuo novi projekat koji se zove CHF Inkubator. O čemu se zapravo radi? CHF nudi priliku svim content kreatorima da na samom početku svoje YouTube karijere preskoče par stepenica i umjesto sa 0 pratitelja krenu sa njih 56.000. Ama nemoj prekidat ba. Reci nešto. Ja uvijek neko smeta. Ali to sve zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Ima još. Tek smo počeli. Osim objavljivanja vašeg videa na CHF kanal kojeg, by the way, 100.000 ljudi posjeti svaki dan, vjerovatno u nadi da će CHF ekipa izbaciti neki novi klip, CHF će vas objaviti na svojoj Facebook stranici koja u ovom trenutku broji 8.000 ljudi. Još uvijek su nevjerici. Ni to nije sve. U svim videima koje budeš radio za YouTube kanal imaš pravo da reklamiraš svoje ime, svoj brand, svoje društvene mreže i svoj YouTube kanal. Reklama na YouTube kanalu koji svakodnevno posjeti 100.000 ljudi, koji broji 50.000 subscribera, u realnosti vrlo mnogo košta. Ali u ovom slučaju sve ovo što nabrojah koštat će vas čitavih 0 km. Dakle, CHF vam nudi svoj kanal i svoje društvene mreže za platformu za uspjeh vašeg budućeg ili sadašnjeg brenda ili vašeg YouTube kanala. Ok, sve to super zvuči. Koji su preduslovi zapravo? Produkcija, fotografija, kamera, uglovi, audio kvalitet? Nope, ništa od toga. Jedini preduslov je da vaš video bude zabavan. Ne nužno smiješan, zabavan. Ukoliko radite kontent na temu kalemljenja jabuka, sve što treba da uradite je da se potrudite da taj vaš video ne bude dosadan, već da bude zabavan. I to je bukvalno to. Snimite video, javite se ekipi CHF-a na Facebooku, pošaljete video. By the way, video ne smije biti okačen bilo gdje. Neko od ekipe će ga neposredno nakon toga pregledati, javiti vam da li zadovoljavate kriterije ili ne. I to je to. Simple as that. Ok, poslali ste video, Raja vam je rekla, super, sviđa nam se, radimo zajedno. Šta onda? Ništa. Snimate dalje, kačite video na CHF kanal, što više kvalitetnih videa snimite i što više kvalitetnih videa uploadujete na CHF kanal, to ćete više ljudi privući na svoj izvorni YouTube kanal. Kada budete osjetili da ste skupili dovoljno veliki kapital u vidu, dovoljno velikog broja pretplatnika na vašem izvornom YouTube kanalu, sve što treba da uradite je da se javite CHF ekipi, fino se pomerhavate, oni svojim putem, vi vašim. I to je to, bez ikakvih obaveza i problema. Za početak je planiran kolab, odnosno suradnja sa nekoliko content kreatora i nakon što ti content kreatori nakon nekog vremena odluče da istupe sa platforme, priča kreće iz početka. Tražit će se novi content kreatori tako u krug, tako da ako ne budete primljeni na početku, postoji velika šansa da vas CHF ekipa primi u nekom od narednih krugova. Ok, ali koja je moja uloga u svemu ovome? Ista ona koju ćete i vi imati kada budete snimali za CHF kanal. Samo što ja lično poznajem CHF ekipu, faktički smo odrasli zajedno tako da su me primili preko reda. Jebi ga, nepotizam. I za sami kraj ovo faktički ne znači
da će CHF ekipa prestati da snima originalni kontent koji su snimali i do sada. Problem je u tome što snimanje znatno otežava činjenica da se dio ekipe bukvalno raštrkao po bilom svijetu i jednostavno nemaju vremena da snimaju, imaju druge obaveze. Ali informacija iz prve ruke je da čim nađu vremena skupit će se i snimiti nove Sakitove i Ukine avanture. Stay tuned! I to je bilo to za danas od mene, nadam se da vam je par stvari jasnije, iskreno nadam se da će se dosta content kreatora javiti, jer da budem iskren, ovi stari youtuberi koji imaju sad već pozamašan publicitet iza sebe, na samim početcima svojih karijera bi vjerovatno ubili za jednu ovakvu priliku. Ok, ostajte zdravo i vidimo se u nekom od narednih videa.